Wahika omugyera gwa Rwizi aho mu Rwizi Mbarara notangara ahawembera mbe y'igurumu ogwijwire obucupa omwata gw'amaizi kandi n'amaizi gagwe nink'ebyondo. Ahabwembere ryo kuguma neyonjera abanyamakuru abarkwegitira mu kibiina cyabo ekya Water Journalists Africa bacera kurambura omugyera ogu okumanya embere y'igurumu nekiresera amaizi omu mugyera ogu gagumana gacendera. Abanyamuhure bakwemerwa myinshi mbaza heru bahandika stories babachiwe bonka abantu binje mwe n'abasota bimanya ninga abanyamuhure bonka babatakumanya nk'ibintu ngebi tabakumanya tukubara bahandike ho so nco tukubaretera nka kureba mukeza plastic so mugera. Hariho byinji ebishemerire kukorwa omugyera ogu gwaza kucungurwa kandi bushemerire kuba obujunanizibwa bwa buri muntu. Ejehuru yo kucungura eshuro aho eshuro y'amizi eri tutwire nayo konka amani ubwiro bwindi tukirega gasimba aha river Rwizi waza kwitegereza river Rwizi niyerwa amezi ningashi amagara aha abantu bambara. For example, right now many organizations, many entities, their objectives on climate change. So how are you going to get involved? There are many opportunities that you can really get involved and you play. Amana gatirwe omuhukuma omugyera ogu okorwa mu bitongore bya government ebyo by'obuhangwa hamwe n'eby'abantu buntu tagarukumara hukuma hamwe n'okurinda omugyera ogu. Reba challenge y'amana yitwine n'ebitongore mu bya government kushanga ngo tubiri gukora je nko kutushemera kubantu we expectinga abuko tuwaza kureba nk'abantu abamabombekere ninga barukinga nkombeshara noshanga ngo nibazayo bagire bakora ko nk'abantu benyini abuturu kuteka hongo n'abamana batakugambaho government kine cyamane cyo base kubakora. Ehuruuru yatandukwa abanyamakuru nobaza kugumana bashohoza amakuru agakwasira ha mugyera Rwizi na nokongera kwegesa abantu emiringo yibakubasa kugurindamo. Umurimo gw'omunyamakuru no kutimba enshonga nkeze akazitaganjura akatwara rugendo rwo kwetegereza ogwo muntu ryokwe enshonga nkeze. So nyonko munyamakuru ninjira ngo ahantu nshemerire kutandikira nkatimba enshonga nkeze nkazireta hantimbe za TV nkazireta ama radio nkahandika mu mpapara kurebeka ngo ogwo muntu weno ryoko yayetegereza. Akuba natwayereke kizibu oine okusharamu okwa muheru na government. So government yarugaye kakore kiragiro twarebere nenda ku regulating plastics. In the same vein regulating production ya echupazamizi kukwazire yo mu Rwizi for us tujya kwa twastoringa cyangwa omugyera Rwizi nugurwa mu nshoza buhwejo ntungamo hamwe na ibanda kandi gwino oburingwa buri kurenga muri kilometers 82. Omugyera ogu nugukozesebwa abantu bari kurenga miliyoni 5 okurwa mu districts ziri kurenga 10 omuri Burengero Rw'izuba. Aha bwa TV West and area Saritugusa.